Oe e ti mosifia o se kumutaki na lumea. Laini oe i kare whakawhia fia e pōtaka. Mae mi e me a whakawai, mo e whakawa a whanua. Mo e whakawa a whanua. Mai si te ni toki o ka mea, o e kariko ma vai tani. Wau ka tala o roto hori uni, mai o tere a paki mo e tohi. Iu waka i o tufu mai, he lala o e mai kokuna. Viki o paki a ola, mai o e maku a tonga. Mai o e maku a tonga. Maka ko fere kunga, o e loto kai atu. O pama o tomoleleka, whanga iri fuka o no uelo. Siria e kista, vai vai o roto iuta. Tui tui e riso, o e maku a vaia. O e maku a vaia. Soni o California, a feanga ia e sola. Ua noa kanina, petitai e kareina. Tau mama e kawake, a kou si vea. Si ki pe kai ha, si fai fatonia. Saya Daniela e Monterey, ono e a pasani. Suka mai visiti usaka mendo makau ahi. Dai lako fia fia, malo si lava mai. Mea malo si lava mai. Ala kokua e lo se aso futa ufo. Tu i loka mana e mamo e fa kutakusova. Ala noa muire, kalonika kala e kolonka kala. Kalonika kala e kolonka kala. Eta soni o California, a feanga ia e sola. Ua noa kanina, petitai e kaleina. Tau mama e kawate, ka mousi vea. Si i pe kai ha, si fai fatonia. Meta soni o California, a feanga e sola. Ua noa kanina, petitai e kareina. Tau mama e kawate, ka mousi vea. Si i pe kai ha, si fai fatonia. Si i pe kai ha, si fai fatonia. Ako kole ke ho whanga he ngai whatapu ko se no a whaki ka e tā moawe. Ai mo meni tiko ni ke whai ha. Hake e mahalo taku e taka ta pe ko whamama. Whamama me he, whamama me he. Ako e tau le lele por kalama ko ni mahalo ko tau ene. Me tolu. A lele por kalama ko ni mo ene neongo na kitu. Pea he na e ngawe taha na uksio whi mau ke whakaoko. Pea lele mai. Pea ko uksio ke longo wa ako ni ko e patoa mo e mo vete. Hange ko ka te au ku to o pulo e wha e taha ke lele oua. Tau flewa taimi ko ia. Koe ke whi mau ia pitapua mo kauta maa mo e. E ko pitapua mo mea ko hingoa e nau me a ko e wā mapa e loi. Wā mapa e loi ku kaua tatonga nau tolu katoa. E ron kea pe moone nau mea utala mai all they do ke whi ngai ke brainwash e kaure kā mo kakai ko ia Pako kakai ko matu tu ange no ki tau na to sio. Sio pe mo oni pe kuloi me ko tala mai. Ka ko kai ke ko fi apite fa ka mari ko ni pa ko pe ki asi mai ne ngo ke ho pe mana va. Ka ki asi mai ke fa fa mama. He oku
o wea e tō kehe. O hoko he pāti koe koe patoa ai ko tuiki ai. Pa kuka ke tau toi maa tau tolu ke tala mai e tō kehe ko ia. E ko tō alua ke katoa ni ngai wha i katoa ki olunga. Ko fuafua toko tahana ne hanga o valo ki i. E ngai mea katoa ko ni hoko ko au. Pane o ne nau tāpala si au pa nau tala e hama. Koe ke nau te lawa tau fe pepe. Ko whaerei mai pepe. Whaerei mai pepe pa ko tau sio katoa ki ai. Ke ngai vāvā kovi ne hau mo nau api. Ne hau me loto whare ko a kirisi tuponga me kakai o mariat ki ai. Pea moe whanau au en ganeu. O ke seni mai pe mamahia a teisa. No tunga ane he tau olunga koe mo pehe ko au whakawo si aosi. Hafua mamalu mai koe me agrisi o ke ia umai ke taimini. Koe mea pui koe koe mo ui whaka foi tui pe ia. O se hasi o sa ea ke tō tu la whare. O agrisi a old school ia. O ke sa ea whainga mea pehe. Se hasi o modern school ia. Aia mo ki tu ea ke musiki. Koe ke te whawha mau pe ia. Koe foi tonu taha pe foi mea koa agrisi nai whai. Ka oku ia mea lahi o koe mau ea ia ke u. Ke tala noa ki ai. E ko ose kusio ngai polokarama katoa. Ngai lochi ngai polokarama pa kuma ufai ngā maria ngai kakai ke naulea i he mea koe ni. Ai kau whafofonga. Pa koe mea ko tui o hala ke kusio pa kuhange koe lau. Mahalo o ko kau au ia he. He wawe ko hono pick up ai uri. Hange koe mea koe no ko lauat ke ai ke api kono agrisi. Ko toki whetō ake ngai kulupu e tai wini wholoa. O si wholoa aku mawahe aku mea mago maira tai taha mano. E ko alua koe ko sio mau ki mui ke nau wālau he mea na aku tala e au he tau ko sipu e tau at koe. O toki whai hakai wālau i he taimi. Kai ke o koe mea lahi au pito ko sio i ki ai. O whekau aki mo e tō wholofola koe ne nea fio. Aia koe tō wholofola e nea fio. O koe ki hanga nea fio na ia o very specific e ne hanga o tala mai pe ko hai o gure hanga ton mai ki ai. Ka kune pehepe. Ko palopale ma koni o ku hoko koe he taimini koe whonua pe koe pule anga. Koe tupunga ia me kakai koe na muhanga ko whiri mai. Pa koe whai mea koe ia o ku fu tolo loto ka te au i he kusio ka aku mo whakaukau koe ki ai. Nia mu tāna pe ka whakafofonga ki ai. Ka koe ke lava hataha vete mai ke mahino. O vete mai ke mahino pe koe hai o hinga ai foi. Tō wholofola e ne awhio, koe mea au hoko ke whonua e taimini, koe makatuonga mo e kakai na mo whiri mai. So, ai u tō mai lewa pe katoa e play me, o mai katoa pe tuko e kakai, koe uhi ngā, koe kakai na tau whiri ki ai. Pa neongo, te utala noa he ongo foi konga ke he ua, ka kouloto ke wha maama au pito ai ke mahino au pito ka mutoro. Pa tuko pe ke ukamata ya tupo uono, Ko tupo wono he lotonga koe a pare mia koe tupo wono. Na e whetō ke aki pia a tupo wono ia. Pea moe whahinga whakalere whonua. Na e taimia koe ene kei i he pare mia. Na e tō ke pia tupo wono ia. Pea mo tupo unima. Pea mo hono sister. Aia koe mea koe hoko koe loto whare o agrisi. O koe mea pe ia. O koe loto whare pe o agrisi. Na hoko pe loto whare tui. Pa koe anga ia tau na tula tangata au pehe. Pa koe anga ia ai mea ko o whae tupulaki. Koe hao ngahi kehe. Koe bring all the differences. Pa tau toki hanga lewa o kuke for differences ko ia. Pa lawa ke tau maua e whauinga kai ni. Koe haka koula, ke mai koula moni. Kau ikai ko lato whare po agrisi na hao koe mea koe ni. Na hao koe mea koe ni he loto whare oe hau o tonga. Pa neongo tau pehe koe. Hau o tonga ko kakai ki nau tolu na e a koi. Pea teu i pea ave a koi ki nau tolu ki hanga whakalere whonua, mono tau he whonua, mono tau he kakai, kako kei hokope. Kei hokope. Aia he taimi koe na palemia i koa tupo uono. Na e palopale mai na e hoko whakaloto whare, kia tupo unima, pea mo pilolevu, pea mo mata aho. Ko rest in peace pa neongo pa ko tano ko ni ko tano ke tu hifo ka ko tano ko ni he te ulave ki ai ke mahino au pito ke kakai fonua ai palo pale ma ko ni te ke fai atu ke ai fili o mana ke tawa o tu ke ai November sai na hanga lewa he tu i o fuso no paoa
o fuso no pawa o na ia ko tu I pa koe ke ne fie mao ia ke toi lea atu ke pale mia pa toi lea mai. Ka ko inga na sio fo ke pale mia ia ke ngahi mea ko tau lau ko giai. Ngai corruption ko mo ngai kakai ko wofi ko tu po ni mau tau lau kia e manlala ai severe ai tereketi ai Clive Edward ngai kakai ka tau lau kiai. Na sia tu po ni man iloi. Mo sio leva ke foi taimi ko na pale mia ai mo taimi ko to folofola he taimi ni o ha. O ku na match, pa ko na match ko ya ne tara mai le ko ya. O ko hatama o ha. O ko hatama o ku lalata pe o ku wofi ke ngawe kaka. Pe o kai ko tangata o ku lalata pe ofi ofi ne mo ui ke me a koe business. He is who he is. Na ave wa koe whaka sotia ke kautau ke army mo me and that's all he is. And that's all he is. Aia ko o mai ke o atu ai tō folofola pe mo taimi koe na i paremia e whonua. Na paremia pa kune hoko no tui o kune kei mui mai peia I he ngahi toka te rine mo te ftoi mo ui na ane manako pa mo ne sa ia. Pa kautui ko ne ngahi maa I mua ki mui ni mo ngahi mea kato toka which is o hoko he nau ta utu pe a koe rewa kau whare I ka te nginau tolo. O koe kau whare I ka te nginau tolo. Aia o kautui whakapapau au koe kau whare I koe kakaia o toton ke tau tokanga au pito ka te nginau tolo I ngai mea katoa koni kou tau whakahoko. Koe tamatui a te ia pa kou whenga koni ke utala noa ke mahino ke whahai kou nau tala kou koe patoa koe whenga ke pureanga ke tō mawhai o kuhala au pito tānoa koe. Koe tānoa whakapolitikare whakakempeini peia ke pehe koa ai ke tō mawhai patoa ke tō koe patoa ka maa pureanga ta tānoa kau kiti aka te au. Wangi tānoa kaureka ai ka honga pe mai nau tuki o foi mata hana pe mai te tuki I koe hange whangi tānoa pehe e te sot koe ke ai koe kei tō o mawhai. Tānoa kaureka pa ko tānoa te whanonga tato kei e koe ka hano mo oni. Pa ko ai kunau pehe ko tau whenga koe pure anga e patoa ko uhinga ko ai ke tau tō e mawhai ntui I kai o hala o pitoia. Sai, o mai e tu I paremia me taimi ko na paremia ia tu po wona taimini. Ne toke ke ko ia mo tu po ni mana ave le vai. Na ave te steria pe na ave ko ai ki fe ia o hoko ai beba mo ne ha wana ko ni o malolo tu po ni ma pa ne hoko ko ni ko tu I sai. O ko o mai ke sio ke ne to fola ke fili maha kakai lelei he na I he paremia I taimi ko ia ko na tu ia tu po ni ma na ane I lo I lelei ai kakai ko corrupted. Na ane iloi lele kau taki ko corrupted, na ane iloi lele na tulai kakai corrupted, na ane iloi lele kakai tau mo kakai toton ke na hoko taki fonua, na ane iloi lele na tulai kakai I taimi na paremia. Ko uhinga e ne ha to folofola pehe mai, he kune sioma iloi a hono o atu ai ha, ono o mai whainga maria he tupo ni mga te tau tolu ke tau whiri o tau kauwhafufonga pe aha, pa tau whiri pe tau tolu ia whahinga taha pe. Ka mausi o hen. O kai foka o hinga se tau whiri. Ko tau whiri pia whahinga taha pe. He osi koe tutuni koe he pana o kei tō folofola akpeni e tupo wono. Ye osi koe a e liliu koe nei whai koe wafe hong fulu. Pia koe foi momoi e ni nai o mai wuchis ko silo e taha katoa. And I don't like ke uto tānoa kangahi mea ko silo. But I'll bring it ko tā siri ki teu ke wā o ke foi mea lahi koko tānoa ki ai. Sai. Na mai le tupo wono hono e tupo ni ma hono mawhai whaka executive ke ne hanga whire ne paremia pa ke ne hanga whire ne minister o tuku mai ke kakai. Mosio ki na e kai ke o mai o ave ke no pere. Na e o mai a oha. Na e o mai o ave o mai ke tau tolu kakai. Why o tau ke loto ai tau tolu kakai ke ave ke no pere which is ne ke ave tu pono ya kapana ave tu pono ke lave no pele na e hiki a he lao pa mo konistu tone atonga o fuaki mai mafai executive ko ya ma ai no pele pa mo kakai ka ku kai na e o mai be mai kakai beta he ko ngo representative be u a ku fare area u laki pe ko no pele to ko hiva pa ko wa pe ko ka fa fonga kakai o ku a mate ape pa ne kai ke o mai a combine ke no pele pa mo kakai na o mai pe ko ave mai kakai na kai ke kawa no pele ka mo pehe ko ha uhinga
o ku kei kau mai no pere ke whakarere whonua. Koe ha uhinga. Ko hona uhinga ia, o ko whi mai ke tā siri ke wā umai ke whoi mō menetini, he koe whoi engineering ia. Ia ko whakaeke te mika i māmani, o guai mea a gui koe, o guai mea koe system science. Ko system science o whakatata, o pehe kakai, o pehe e loki ako, o whakatatau e ako ko ia, ki hono tawhai uto. Brain surgery, o tatau a hono, ai ako ko ni ki he, a hono mahu inga pa mono loloto, ki tawha o uto, a system science. Pero ki kai ko haku aia nia, aku ia ko haku pehe ko pehe ko fie ha. Ko ki motua ko na ko tui wata i tonga, ko mea whainga ta ke hanga ta o lawa e ki motua ko ia whainga malai, ko ki motua ko ia ko no toke ta ona i system science. Pa aku ne ilo ia mea katakata ko ia, ko mea taha, ko ki motua ko ni mauhoa kia ki whine motuani. Ko system science, ko toke ta system science ia whanua ko ni. Pa ku lahi ngai mea lahi ko whai, o ku ni hanga whai hino au i he moe, ke tonu, e ku mea ko whai. Sai, i he osi ko no fuaki mai tu po wono, tu po nima ko ia ke tau hoko, o mai hono executive power, aia ko executive power, ko ene whiri ko hono, ene kau minister, pe mo ne whiri ko ene paremia, na ne o mai katoa e ke whakahoko, e he kau whafofonga kakai. Sai, i he osi ko ana ne toi hanga lewa o hiki hake, ai toko lahi koe kakai me toko hiva ke toko taha fitu. Foi toko taha fitu ko ia. O ku osi to tonu ke tau whakalere pure anga, o oua na ato e oange ha mea ki he no pere. O koe ke o ngani o tau ignore no pere. No pere has a responsibility. Ko na responsibility ki feia, ko na ngahi kere, ke whai ke to tonu, pe amoene afio, ke nau tolu nau hoko koe ta o wala nau tolu, koe afu wala ki nau tolu, o ene afio. O to tonu, ke nau nofo o whakahinohino ene afio, pe ke hoko koe connection mi o nau kakai, ke ene afio, i he ngahi me ahala koe, o whai koe kakai koe, o nofo holo koe foi system ia o to tonu ke pehe. Ke nofo no pere, i he waha o kakai pe mo ene afio. Pea kai ai ha mea uloto mamahe ai kakai o whekau aki mo alao ko approve he tui pe whekau aki mo tutuuni ai privy council pa tutuuni a kau loa loti o kui he no pere koe a wala ia o ene afio ke ne connect a hono kakai ke ene afio. Ka aku ha, wiki whi ale no pere whai ngau e ko ia he koe kaha nau wahe a nau tolu ai. Whi hau pe no pere, koe ki wahe wha no pere si a ka nau tolu. Wa we na fare area o ke si pe ka nau tolu. Koe o ku kore ke ahe nau paanga continuancy fund ke oange ke hange ko kakai o ku toi o atu o koe bige na feunga nau tolu. Aia o toi hau pe no pere ia ke hori mai ke nau ha, ke nau hori mai ke nau tu ke nau tolu o hange nai ha foi makatu u ia e hiva. Aia tau pehe koe pure anga ke foi makatu e tahafa ka osi tu e hiva ia he pa koe ke te ngau ia. Aia koe uhinga ko ia, osi ko no fuaki mai koe tu i no mawhai, whire pare mia, whire minista, toi o mai ke tau toko taha fitu ke tau whakarere whanua, he ko ho haa ia ai hau o tonga, he tau lau ho tau wako. Ho haa ia ko tau poto he, ko tau toke tā he, ko tau sainisi he, ko tau matike tika he. Pea ko o mai ke lawa ke tau whakarere whanua, talo no mai e wafe hongo fulu o te kei pekeha. Koe ne ose ne tau hongo fulu o wa, o te peke lava. O ku kei whai peha, o ku kei whai peha e wālau ta kai oloi ngai mea ka atoa koe ni, ka koe tupunga whokia he koe ke lava tai a sio, ke foi engineer koe na e whai, e he kau kawe koe, pena uri a grisi koe kau wheke, koe kau kawe koe o tupunima. O se foi whake a tupunima pa, maa lolo a tupunima pa, tuku mai rewa ke ne kau ha, ke ne kau system science. Pe hei kai ke lava hei kai ke lava he whanea te reketi, hei kai ke lava he mapatau malolo a te reketi, hei kai ke lava he haiko a kona o whiri katoa, hei kai ke lava he ikani a te reketi, hei kai ke lava e he kakai o ku whiri e he poate ai system science na e whao he kau pālangi. Hei koe ka nau tau keiki ai. Aia ko mo kokusio akua ko ka mo tolu mo pehe. Ave akanete he kutua akanete a rea ho haa pe aku haa moha.
Ko rea ho haa ko pau ke tohi e foi lao. Pa ko e tohi e foi lao ko ia ke lava o ave o tari whare area. O se no tari whare area lau tu o tolu. O se ko ia pa e ave ki a hai. E ave ki a tere keti. E ke pehe e tari tere keti ko o se hanga tere keti o fukotu e lao. Kuo pa. It's a must ke approve pe nolo ai lao pa tuk whamon hingoa kia navio. O mozio ke polokalama o sistemi. Aia kona o hinga e ko hange awe foi ke viki. Ke mo ai mai mo tolue mo pehe mai ko ka hau koe. Ke whai pe mea ko ai mai ko he mea. He poa te. Tau tā lolo kato. Ai kai. Te ke au ke au tā walu. He kai ke tau tā lolo ka uarewa ke hanga koe ki mo tolo. Ke mo ilo e mea mo taimi o whai tā lolo. O koe ke whai tā lolo e taimini. He ku ke iai pe taimi. Kono o hinga e ko o hange e ko foi ke viki. He koe foi sistemi o kuha. Kua pau ko lao ko toko toa pe ke pasi whare area lau tu o tolu pe alu mea haika. Pe alu mea fe. Alu mea ke pe nolo. Pe koe alu koe ke pe nolo ko pau ke pasi a ia hai. Ko pau ke pasi a ia tere keti. He koe system science na ne whao e science system a tonga e taimini ko hai. Ko tere keti. Tell me a taha kau whafufonga. Tene lava tere keti. Even piu kala. Even siausi. Even nau tolu katoa. Ko hai tene lava tere keti. Kake lava taha tere keti. I'm telling you guys now. E koe a tere keti o koe a lot. What te kini o koe palangeta. O koe palangeta. O koe mauna toko fit. O koe ai ha koe koe ground loa. Ko ai ko talatalaki. O koe ai mo iai. O koe ai mo fred severe. O koe ai mo haisio. All of those, o mo pehe e lava ia e piven biukala kai. O mo pehe e lava ia e hatasi aus i kai. O mo pehe e lava ia e maten i kai. O mo pehe e lava e hatoi whafofonga kai. Ka ko hai tene lava i. Talo kule ake mea koni me te wani. Ko hai tene lava e kakai koni. O kai ko mo tolo ka whafofonga. Kaya mo lava e mato ha te kurieta. Ko hai te de lava e kakai koni. Ko kakai. Ko kakai. Talo kai la. Seas hopo ki tua. Hopo ki tua pehe tau ko o si halatata. No whanof pea seas ya ke ne tok taimpe e ne hopo ki tua. Ko ne hopo mai koni ki tua ka ke toia ha. Pupu mo ha. Pulu hoka mo ha e ne tāna ke ne timi. Ko inga ko ha. Ko inga ne ke ne fai ke taimi. Ke lava ke ya taimi ke ha ke ne adjust the administrative decision te ne fai ke tonu ke taimi ko i November. Pa ko ata ko ni ko pe ko poto ataka. I'm just who I am. Mo me ako rea ki. Ko no hinga ia e ko talatu ke tau ta lolo o whakataha ki he whiri a kakai. Ka aku whiri masa sovaren. Pelu la o masa sovaren ke tafitu. Ka aku whiri mai a poastei. Pelu la o mai a poastei ke tafitu. He ko tafitu te nau lava i hai. Te nau lava i system science na os whao i hai. Na os whao i tere keti. Ko mo mea mo polau o lai, it's all bullshit. Hala tata ke ha mea tate mo ilo ai. Whikau ak mo system e whanua. Hala tata. Hala atata. Ko ti pehe ala te foi whawai ko whaat ko foi whawai. Ala te foi whawai ko whaa ko foi whawai. O toki tuwha takai holo ngai whawai na au me ai. Foi whawai ulaki ala kapau ko foi loi. Loi ai pe foi whawai to tahafe ko kapau wau to tahafe. Ko mo me au whai. Pa ko mea ia ko hange ko ha foi ke viki he taimini. Na e ko to e piuen piu kala hafu manio ke tau kai. Ko hanga e whane o lava i e lava e whane a tere keti i ka i ke lava e whane a tere keti. Ka e lava e houma katoa mo tangata buono ke tere keti. Ka ko mai houma mo tangata buono katoa poas ta pelu la o mai a poas ke tawhito. Ko uhinga ia o ko kore a tere ka teki mo tolo ke ofa mai o tuku e poa te peko e taha. Ko taimi hala, ko taimi mosio ke kakai kong tānaki mai. Mosio ki ai. Mo iloi kai ke lava lo sarine, he kai ke lava ka nete ia. E ko hako osi fonda no pere nuku to e whiri ai. Whiri ai sake, pa kai ke lava lo sarine. Te nato lo e mai ai sake. Pea ka mau e ai sake, pelu la
o ma aisake. Aia ko uhinga atu ka te mo tolu katoa ko ni o I kai ke lava I ka whafofonga ia o veteki a system na os whao. Ka whamoni wafa ke ane awhio I kai. Mo sio ke systemi ono osio hono fuaki mai. Sai. Ne osio hono fuaki ko e tupo hongo fu, e tupo nima. I'm sorry. E tupo nima pa ne hanga leva. E tupo nima o assign hono power whaka executive ke mono toa mo toka nga I hai. Toka nga e wharearea. Mono toa mo toka nga e wharearea. Ahono power whaka executive ki ono malu e ha. Ki ono malu e corruption mo no malu e tuka e whanua. Kua whai he wharearea ma pe hala. E koe uhinga koe ha. Uhinga he kuhala he palani ngā ue. Koe palani ngā ue peta. Toko ua pe he neongo koe ke hiki mai pa neongo koe ke usia mea. Ka kou sio ka teki nā ua o kuna o mai o tuku mai ki loto. Ai fisi fo I sinoi a taumua mo kaweinga e lava ke na ngā ue. Which is ko tom wha pae ape pa mo lerei ufi me no sila. Ko ki nā ua pe ko o si tuku mai ki loto a na ngai sete fo lau ke na whanongai. Ko toi katoa ko kopi katoa me aklisi. O ksai au pito mo tonga tapo ongo fulu. O kousio ka keperi o pick up taimini vave au pito pick up kwa keperi. Ko toi katoa. Ko o mai ai pe o malangai a kaiha a whenetsevere a sika. Ko malangai a kaiha a tamakoe. Ko malangai a kaiha a tamakoe. Ko e fou ngai a akirisi. Tuku ke mate ia mo ia. Tuku ke mate ia mo e fou nga ko ia. Ko e fou ngai a akirisi a fou nga ko ia. Ai ha. Atala, ai ko pick up ko mateni. Ata aki mai oe, ta aki mai oe, ta aki mai oe, ta aki mai oe. Ko e hae mea utoton ke tau whae taimini. Ko e mea utoton ke tau whae taimini ko prevention. Kono ta ofi, ta how to do it. Pe ako ha, elo kata a whafonga, ko e ke ha tahate ne ilo how ke ha to handle corruption leader. They don't know how to do it. And they don't have a guts to do it. Kai pe ko ala pe whakawhekiki pa ko kai pe ko fu. Coconut Island style ko ia. The how part o ke ilo ka whafonga ko fio no whakasio. Malo ngai palan ngā ue langa wha ekonomika. But the how to stop corruption. Hala hataha. Tene hanga o lawe ia pa te o lawe I polkarama ko ni he ilo. Na ia hataha sipinga at ke mo lava mui ai. E koe uinga ka koe ke mo ilo mo tola mea tawe kau ak mo ia. Ko mo mea pe whai ko lere mui pe. I he mea na ai agrisi. O si tau misiona agrisi hono whaka au ngai. A iwi ko toko pe hono tala ki ngai corruption. Ka koe how to stop the corruption. Leader. Kai lava. E koe ke ilo. Ko no hinga ia. E kuhangea tu koe haki filo vai. Ke mo ofa mai o tau ki lalo, pe koe oho holo he na mo ilo ia mea tā mate, ala tā, na tau te ngā wewa puleanga ke ne ilo e mea koe, ala, hala tata. Pake hau ki murini, pake toi ako, he kakaina nau ilo system science, ke compare ko whanua moeanga culture koe ke ilo mea, ala. Na ke albo ako mataitoi, ko mea whe mo e ki nā tonga, ko ha foi mataitoi na ke au moe me universit ko mea, o wea ha foi degree na ke au moe me, ko foi mea meda koe donga. Ako eke ke foi degree o ke lava ho kai fu mani o ke tuko ne foha walu ka foha taiva ka I ke ne ilo e ko me fe mai fonua is the how part how to do it tuku wa no tala mai ko via hai explain e ka foha fonga fare ala ki ndau tolo ka foi menta ka pa na e poate ko traten ka pa na e poate ko to mui o no e poate Kapau na I he poate koe kureane pen. Tonga tapu uluaki, tau wau mai ke while tau whafofonga, tau siwatu kuia I kania mosiasi. Te utalangi. Pai steni pe koe haka noui. CEO pe koe haka noui koe o whataielu. Ka taki, tau tuku ai pe tau tola tonga tapu tolu, tonga tapu uluaki ona toi ai ha whafofonga I ki ai. Te mautuku at lewa ka te koe ko whatongia ia, ui ongo tama. Uia seaos, uia I kane, ko uinga na pato aloa. Oua whiriwhiri manako, koe whohao a gris, pia koe whohao si uperitari ai. Oua whiriwhiri manako, ui o mai whatauto. He kai ke ui he poateha whakafofonga I tonga tapu uluaki. Te mo whaipe o mo campaigni independently, he kai ke kai poate iai. Koe uinga kai ha, ko haipe koe lava ya teki mo wapa koe iai ha, pia koe iai e hau ki loto. Ai ke maa,
ai ha fonga ma a umai ki tonga tapua ko ai fo ke sa ia ia se misika pa kona ko no fa son fonua na lo tau ke son fonua pa kona ko ya pingi pa lele ne ako ana mo mia kat kato ko ya ko au ko ai pe ke lo tau ke se misi sika neongo he kai ke fa he lo tau ka au to ta pe se misika mahalo e filia e fatai mo mea ko whakafofonga pe kai heilo po hai na whakafofonga ai ka ko uhinga e whakatata ko nea umai ke wahenga ko losarine ha umai ke wahenga ko losarine te upehele ulea losarine mua kanete hei kai ke uhe whahe e timia ha whakafofonga mea mua ko e ha he mo patoa loua mo pe o whahe mo whenga ia mua ko hai pe lava ko whakafofonga ia hei kai ke ale po ate mui o mo kempeni mo pe tak ta whahe o mo kempeni ai ke maa pehe ko tō mai kon ki ko tō mai kon ki whengai wahenga ko tata tō mai ke wahenga kon ko se mis whakahau waya se mis whakahau ko ia ala ni ui ki naua pia ko ala ni ia na e uia ke hoko ko poate tu ko poate kai ha kai kaka ke ai ki whafonga whale ale ko ya ko kaka ki olunga ke mawhai ko kau whi mau mawhai ia ke te aue ko no ke tamako ia uia se mis whanua mo ala ni o mawhatau tu kai ke campaign ai kai ke campaign poate ma moa he mo patoa loa mo pe ki moa o fai a mo campaign ko hai pe lava ya moa ko ia he kono uhinga eni e whakasisi ia e taimi e tawo he kautama os mahino pe e lava kai o mai e taimi ko ia o push aki ai kautama o mahino e kai gea he kai ke lava malolo e wahenga siasi malolo e wahenga o losarine tonga tapni ba malolo a wahenga ko kapau pehea tonga tensi manfifita malolo at pe mo hai malolo at pe mo semis whakahau malolo at pe mo hai malolo at pe mo fifita pe mo veivosa na patoa loua in that way e ongo i ongo whafofonga auha o kuiai hona they have passion o mo ofa ya na loua o kuiai ke mo fehi a ke tahaka mo e ke ongo i whafofonga o whafirifiri manako o mo sio ki ai kana aku i loto he poate te whaifo i tutuni ko ia te kore ke whaifo i tutuni ko ia ka koe kua unuhi mafifita kari aka ta veivosa ka ko veivosa e lava mo sio ki ai unuhi mahai unuhi mai a alani ka tuku ata semis whakahau ka ko semis whakahau na lava ne kai ka tahana tau loto ke to o me kwa timi ka ko maten pe mo semis ku tuku ya kaya ka destroy ka toa ai ka kai ka toa kwa timi una usai o me mo pehena o kamata ke poate ha me agulele kamata ke me aku kovi peke ya tata o fiau o ulele pe ngo te ulele pe ia e wa me aku hala o toton ke fratonton kwao na fofo o fongi aya ai poate aya ai tanta vahenga ko to ape pe agua fai mai na alonga me of ki novema to foto e poate ka os fili ka kai ko ka hatai o atu po to mai ngai unufe molu ka kai ko tua unufe molu pe aska tu mai ko matawa pa fili ta ga ya kita ko fonga gwa na fai akris pa na fai mau okay ato mai pe fai o mai ke timing o fe mau ke tuku ai fonga ko ya ka tu mau na matawa na o ta fai na ta fai na campaign ko hai pe la vai na wa ko ya ko tamaya ko no hinga ko kaila a mo po tu ko fa fai tu ko use energy I he ngai ka fonga ka ke na lava use energy I fa fonga tu ko use energy he ka fonga te na lava use energy he ka fonga I ka ke na lava ko poto ne ilo pa ne lo ne me fai ka gua hala ata fai be filita vale mo filino ia o ko toton ke focus ya lele focus ya tamasiko na ko tonga tapo ngo fulu focus ya hai ka hufo o focus ya he os mahino sia osia ta ka pau e ha se misi ka pa ale ke me pe os mahino atu pe mo hai os mahino atu pe mo fai os mahino monima os mahino mo fai o no tau kau fitu tau kau valo tau kau hi va tau kau ngo fulu e more ya tau os mahino ka to os mahino mo tata mo tau os mahino mai mo vava os pure anga mo me ko mo faka more ke taimi ka filifo ai ko na versus mo ka fonga fare ale e pure anga o kabneti e taimi ni
E ko ha mea whaongai he kabineti e taimini. Nau whaongai pa anga kabineti ke nau whaia ke hai. Nau kempeini. Paka mo mea pia whaia kua kaila whaare. He koe ke ha foi pa anga pia e patoa ke ha. Ke go against. Ai foi langa wha ekonomika koe. Anengo ko kempeini. Which is nai kamata e hai kamata e tilila. Nai kamata e tilila ngawe koe. Pa koe koe kamata e koe ka whatau voti. No. That I did it in a professional way on how to handle corruption. Paka neos ko ni ko lave ke how to handle corruption. Ko hinga vale lau. Ko hinga vale lau ka inga. Ka aku firi mai ko tai patoa. Ai ke taha fitu. Tu ko whawhawhai. Tu ko e o lewa nasi lewa ko ke pie mamo tai pie mai tai mini. He ko mea ku hau e ko no pere oha. O malo hi mau pe no pere. Ko ne sio mai pe no pere ku ngariri e kina. Hafo i toko wha pe ko hafo i toko nima. Os pe mai no pere ya. So valen ha. Hau ko ki he. Pa ke whengai mai maha toko wha. E koe uhinga te ke pare mia koe. Paka mea alka sova. Ala sova maa poase kono kau ngā koe i whia. Kono kau ngā koe nei tonga hai. Paka lava maa whai awa wakata. E te ala sova ia maa whai awa wakata. E koe ne kau ngā koe anai ai whia. Koe ne kau ngā koe anai tonga hai. Pia mo haipe. Pia ka pae ala sova te o mai mo pingi. Ka pae lava e koe wha aia. Paka pae te iahi mo hato e toko tahai ni mai e koe ha. Koe pare mia e no pere. He? O mo sio. Koe mea kuia tai koe ke mo whakataha. Whakataha. He taimini, decide, mo o katoa. Tala noa, uiha mo whakataha. Toko taha fitu. Uiha mo whakataha. O mai kato, papawa ke nau fie hau. Mo o ko nau wahenga. It's a lots of commitment. Ke mo whai mo o ko nau wahenga. Tala noa nau kautaki e siasi. Mo leaders head officer, kolo district officer. Ke aike o mai e nau. Toko taha whafofonga. E lava whaifonga ko ia. Ka koe uhinga ko ia. Ko sio i e pare mia. Mo tokon pare mia. Ko mea tak tahwhiri ai pene kakai. Nai whai pe agris. Tak tahwhiri mai pene kakai. Ko inga ke tak tahwauti pe ki ai. Ko inga ke ha. Ko inga ke pare mia pe ha. Malolo ka hu malavu ha. Flip the burger up pe ha. Mure pure anga. Humai tamaya o ku ki lahi lahi ne ilo ke system science. O ha flip e burger. Pe ha o se poto e kau mea koutoe. Ko hinga ia. O lahi e kulea ta te mo tolo whikau aki mo mea koe ni. E whiri, pia whiri whakapoto poto. Whiri whakapoto poto pa teu. I'm everywhere. I'm wawau, haapai, e ua. Tonga tapu, ko mei ko tonga tapu ko kwa palpalema. I'm all over. Ke lava ke upiki mai hafo i toko taha o kusai. Ke lava ke o atu ka te mo tolo kakai ke mo whiria. Pia ka mo whai. Ai mea katakata ko whiri ko broko talate tau whakatu amerie ke kakai ko le sita tauni ke na hoko ko kautaki whare area pe ke na huki whare area whakafofonga anu homo ngai district. Mahalo ko mea aia ko loto ke uhanga whakamahino ati e mea ko palani ngā aue pia mo system science ko na e whau. Pia mo ngahi yanga ai ngahi ang mea au tauli. O ko mea ko tauli fia ki ai pe ko hai e whiri ki whare area. Moni ko algo ka fa ko mea ko tauli fia ko ki ai ko taimi o hanga ya taimi o hanga he hiva high check aya high check ta fitu ani ko na to o se fa matala ki ai ko mea ko tauli fia kai ko hanga e no pere e hiva o high check ai ka kai to ta fitu aki ai ha ai fa tawe mafai ai sio ko ke deputy prime minister ko mo alu atu ko mo os fa kakata mo tol me ngai ilo fa ata mai ko o si ai ho mo ngai pau ni kato mo ngai minister ke mo ia ka koe hau inga moe pe ke fie pare mia. Koe fie ha pe koe ka pau ko a fio isi o te ke au ko kia. Ka koe inga koe ha. He kai te ke lava ko pure i. A whonua mo corruption i hoa o ke pare mia. No. Na o sea agris kia. Na ne lava kai. He koe inga na toi ngai mia ke whakakato. Pa koe ngai mia ia ko iau to tonge mo whakakato. Pa koe whakakato ko toi hau a ko talamai. Ko toi hau a ko talamai. A mea koe na whai agrisi. Na e kovi asika na tonki hopo i e mo. Ha, mo ha loya koe mo loya koe. Na e kovi e tama koe na nianga kaiha a mea tama koe avi. Na e kovi e tama koe na a kuo osi e kuonga mea pehe. E koe mea pala kuia. Tōku pe ia kea. Miti ake ni whai atatape mea koe. Ha o koe mo hao kawenga ngāwe. Mo hao parani ngāwe on how ke hanga handle corruption. Koutui ko ngata anga ia whamala ala ki he mea ko ia ka pai te aluha ka mea he mandui te tala noa ki ai.
Mahalo o sai ke foki mai ki he topiki o kua koi whakapilitania pa kui pe o how to handle a corruption leader. Pe kuanga fe hono taui ai whai hala i rea whakatonga how to handle a corruption leader. Sai. Ko laki fofua mea, pe koe fofua mea pena whai agrisi, pa koe fofua mea pena malohi agrisi, pa koe fofua mea pena ni hanga o mai ke whonua ko ni ha. Ko ne use media allies. Ko ne use kautau ko e media. Ai ne haupe agrisi o kamata ni ha, ai ne pol kalama koe matalafo lau kai tau fia tuia. Tohi ne mea koe, ai ne pepa koe ha, pea toko mai ke kere alupe la, taimi. Taimi ni kua e nau ha re tioko ke. Koe whaunga agrisi, pa koe fofua whaunga ia, hono taui, a corruption leaders koe ha, koe use media allies. Ka koe tau kau media allies e tau tolu, tau use tau tolu ke ha. O tau use tau tolu ke tau hanga tau tolu holoki, ai kakai ngawele rei. Whai e loi teti politiki ke holoki ake ngawele rei. Ikai. Koe media allies is the first mechanism ke hanga whaka au ngai, ke lava ke hanga handle, ake ai ha, hanga handle ai corruption leaders. Why? Koe ha winga o tau pehai koe media allies ke ulaki o mai. Ulaki o mai ke tau ulaki fofua ngā whao ngai, you know how to handle corruption leaders. Ko hinga he koe media, o mai e media ai newsi ko ia, ki he ha, ke local level o. Level ko nofo whakafonua, mo nofo whakaapi, mo nofo whakatautaha, mo nofo whakamiri. He uku ia ha, he uku ai ki re tio ai takat katoa pe. Taha pe mahalo ka taha ko hane TV. Ka uku ai ki re tio ai takat katoa pe. Pe au whanongo ke ha. Whanongo ke he ngongo no ate media, ai ngai corruption ko ni. Ko to ate ka whakafofonga wharearea, ke to repeated ai mea ko ai media ko whakauko, o ku hange ko ha. O ku hange ko lau whakatupulua. He koe winga koe ke hanau mea te nau lava whakahoko. At level ke repeated level ai ngawe ai media. Ko ngawe level ai media mo ne allies ko ai media ko na hanga bring ha ai corruption action ko kautaki ke ha bring it ke local level ke lava ai community society or learn it and understand it. Ko laki ia hono taui how ino ko tano atai. He all of them now talanoa ke mea koko, but they don't know how to do it. Pa ko ia ko whamatala te taimini, how to do it. Ko use ha, media allies. Ko use media allies ke bring ha. Bring katoa news katoa ko ia ki hea. Ke local level o, ke lava ke understanding ai community. Kono wale ko ha. Kono wale ko social audit. No. Kono wale ko ha. Ko capacity building ko ai kono build ha mandatory. Kono build ai hakau taki lelei pe ko hakakai ke na hanga o toka ngai ai ngai fie ma o whaka community ko ia. Pa ko community leaders ko ia ko ai au pe ko capacity building o mentoring ai o ku kawai ka whafonga wharearea. O kawai kau takilotu, o kawai kau district officer, o kawai kau town officer, o kawai kau whaiako, kau polisi, kau sotia, ko community leaders ya, ko nau tolo me ke sio hake ki ai alalo, i he ngahi nofo whakakolo, me ngahi nofo whakakommunity, aia ko uhinga ia, ko build, ko hanga o iai ha capacity ke hanga build ak, angai mentoring pia me community leaders ke nau hoko ko ha ke nau hoko ko kau whanga foi mata whanga foi mata whakalahi at ki hea whakalahi at ke media allies ko kau taki whakakolo whaka community whaka leaders ke nau hoko ko whanga foi mata ke tānaki at ki hea ke tānaki at ke media allies pera pau e lava o whakahoko ngai mea goni e ngai kolo pa mo ngai districti ke nau hanga e kau taki katoa ni put together mo nau hanga o iloi e ngai mea katoa ko o hoko ko whekau aki mo leader ko ia pa te nau lava rewa oha e lava he legislative assembly ave ki whare area e lava he takilotu ave ki hono
ki ono kai ngalotu. E lava he district officer ke ave ki ha ki ono wahenga. E lava he town officer ke ave ki ha ke ave ki ono village. E lava he polisi ke ave ki ha ke ave ki ono family. So tia, ka pāke nau hanga he kautaki katoa community I ho'o hanga whakaaongai ki nau tolu ke nau hoko kwa Mandarin ke nau lava hoko kwa whangafo I mata tānaki ke media allies te mo lava ke solova ai ha solova corruption ko hoko whanua. Ko tānaki at ki ai ko o whiema o lewa ke whai ha kautaki katoa ko ni ai ko kautaki katoa ko ni ko kau wharearea ko churches, district officer, town officer, police officer, whoever leader e community ko ya o totole ke build hana workshop. Build hana workshop ke whakatau kei ki nau tolu ke anga fo I ngā awa te nau whakahoko. Ka ngai mea katoa ni whai murin. Ngai mea katoa ni whai ai murin he democracy pe ko demokalati. O koe timi pe he demokalati. O koe timi tau e corruption e demokalati. Pe au ki ai lewa kakai na e ako mawahe pe ia ki hono tau e whai hala, but they are not feel. O koe ka nau tolu ki tua. Ko nau tolu pe I loto, o nau nofu mo pe pā mo pe ni, o troa, ai foi system science, ke handle ko I tua, I hono toka ngai ai ha, ai corruption I. Pane toka hanga lewa release ngai method mo ngai, whaunga ko ia ave kahai, o ave ke whikaua, ke aki nau tolu ko hoko ko kautaki e community. Pea ko nau tolu leu nau toki ha. Nau toki hanga whakaaonga e media allies, ke spread the news ko ia, ke lava ke alu ke vahe whako toa pe, o e whonua, ki mua pa toki whai, hato e ngā ueta. Uruaki ko hea media allies, ua ko build the capacity of monitoring o kau kakai ko community leader, pa kono tolu lewa ko hea. Ko ai ha workshop ai kau manager, ke nau hanga koi, ai ha workshop ha kau expertise I manager, ke nau I corruption, ke nau hanga koi ai ha, kau leaders ko I community. Ko whika tolu ia. Ko whika whaa lewa, o to tonu ke ai simple technologies. Ko simple technologies o ngā whakaonga ia hen, ai koe whanga ki camera. Ai ki camera tu he, ke lava ke umau aka te tala mau ni kai ha, ai ki camera tu he ka ko apo iwa tuantoa, whanga ki secret technology. E lava ke ha, e lava ke tau put together tau ngai information ni, o tonu ka tuko ha. Ka tuko loi mo information loi. Social technology, monitoring ke nyanga ko e ha community leaders, put together community leaders, using using media allies. That's how to solve a corruption leader ke lava mau kai ha. Kai o mai ke wha mau anga. He lau pe kai ha a whet severe me sanuari ki tisem. E lau pe kai ha a manlala me sanuari ki tisem. A whet Edward me sanuari ki tisem. E te kai a pito pe lava au wha mau anga. Why? He kui kai ke ai ha procedure. Ia e whau ke lava ke nau follow wai ke lava ke ha. Ke catch evidence ko o whi mau e ha. E wha mau anga. He koe mea pe whai ko ha. O matala noa mai ke mutui kia peha. Pea muhanga whiri ki nau toke na oke whare. Kua osi. Ai whainga to onga mo ui ko ia kakai whanua. Koe hoko lewa koe ha? Koe community social movement. Koe kamata leke ha? Koe ne osi hona distribute he media allies. Hoko mai no whiri kautaki whakawahenga me ngai community keke. Hoko mai ke whakalere workshop e manager ke a koe ki nau tolu ke mea koe whai. Hoko mai hono establish ngai simple technology. Na hoko mai lewa ke ha community social movement. Ai ni ko talatu ka te motor o te kia ngata lamai e hata ki mamani ai ha ai vio kakai. Ko community social movements kono putu ke takatoa e kautaki ko community ai ngai mea ko tala ki atu ko me loto ko me wharearea ko se hausi ko kai ha me o to ton ke ha timi community ke na wanga mono to ai mo na putu ke ngai evidence ko ya o to ton ke ai ngai workshop ke na wo ke ko ki na tol pe o to ton ke ai fangi simple technology e lava ai fanga ki be ale ka katoa ke lava ke te mau ai na me o fai pe ai na tu penu ai na su ai me ka katoa. I'm just talking about a lava of fight ke ha ke tau lava mau e na me o fai. Hoko le ke community social movement. Ko kamata e kakai ke ha ke na wala ke ha ke na mafai. Pa ko na wala pe ko e ki ai pe ha. Pe ko tange ko lau. Hoko ke ai pe ko ne osi ko ai community social movement ni o ko le fo ko ngata ko social audit.
Aia ko osi ko no ako e he kau menetoa, ai kau taki whaka community, e la vai pe e he menetoa ke hanga koi ha social audit. Ko social audit ko ia ko come together, ai kau taki o nau dialogue, and then keep track. Ai tau pehe ka pau ko fo kai ha nai fai fai paanga, ai te vita la mau, ai paanga ko aviki e hua. Ko ne ose ne go through ka ta ngai process ko lau, te hoko mai lewa ke process ko social auditing. Ai ko social auditing ko ha, ko taimi au hanga he community o open it, they make it open dialogue, ke lava ke nau get together, nau tala no to each other, and then keep track. Ai mea go hoko, keep track ke mea go hoko, ake ngai evidence ka tongo o lunga, ke lava mau, sai. Pea koe, mea whaka ausi lewa, which is, mahalo te lava. When I learned, taimi na wako koe how to handle corruption ka leader, na usiwa na ulaki mea na whai e agrisi when they use the media allies. Ulaki mea na whai agrisi. Na hao le wau, o kai ke whai au a loto, e ko hinga whai noa ia halo pehe taka katoa, ka hao le wau pike for the last one, pa koe last one, koe community vision. Na hao le wau, pa mea whatanoa, ka kai kona wane visone, pe wane a wana iyo. I came back and picked the last one, koe community vision. Koe vision at community. Sai. Tau pehe ko eua. Tau pehe ko eua. Ko hanga te la mau o tanu pe hala mea, tanu pe hala mea, tanu pe... Ko inga ko vai fonua pe lahe nau whiri ko iai. Mahas e hala ke tau ai eua tahape. Mahau toton ke na tau fok mai tonga tap hange pe ko poiva tonta. Tanu pe pahiva e poiva tontoa ia a hofoa. Ko inga ko ne minista ko poasi, tanu pe e poiva tontoa ia a makaunga mo mea ko inga ko no vahenga. Tanu pe e ia ngahi vahenga ko o ona. Sai. Ko taimi koe o ku follow through ai koe on how to handle a corruption leaders, ko pau ke alu he media allies, ko pau ke alu he kume kautaki community, ko pau ke alu ngahi workshop ke a koe ki nautolu, alu ngahi simple technology, alu ngahi community social movement, alu mo social auditing, pa koe whaka osi koe community vision. O ku tō malewa community vision, o nauhanga empower ai ha. Ai people, hau le vahe kok mea le nai whai ko ya, kok mea le nai whai ko hanga empower ai kakai. Mea ia ko whihi ai he whakafofonga ko nai maawhanga ko moeaki ko ape ko hai, ai ko mihe leipa. Maawhanga, nai te teo ke tu e whalkoloa society, e tolu ka pe wha arerei maawhangana. Ko no hinga ne kai ke tu ai, he ne kai ke hanga he minister ko nipe ko, CEO e taimi ko ya, na ne hanga whakawhaingata ia e ngai lai sen kat katoa pe. Pea sila le rei kai pa masua mautolu ki ai, e kai ke taha uto e hakea, ke tu haha, whare koloa society hena ke mauha mo ui e kakai. He koe uhinga na ni hangata af. Koe ngau e pango ea a CEO ko nipa, ko mea koe ke upopo wa iau, ke ne whiri whare area, na ni hanga e ta ofi ha. Na ni hanga ta ofi ngai lai seni, ke ue whakahoko, pea ne tala whakahoko ma leo ka mautolu, ko tutun me fe, tutun me olunga mea hai, mea pohiwa te one toa, sio kia i tonga tampongo fulu, ko pohiwa te one toa na te teo ke ne whai ai ha, te teo ke ne whai ai ngahi langa society. Sai, ka koe community vision, osi katoa no put together he community vision e ngahi mea ko nipa ni hangarea community vision oha. Hangarea community vision o counter offer, because counter attack ai foi mea ko nai whai. Like, tanuhara ki nau tolu he, langa whare koloa society tau tolu he mo tau fotu upange. Ko nau iroi peko tau whai foi mea ko au nau ha, hangarea na to ta ofi. Ai lewa lao ta ofi. Hangare na tolo ai ngai lao, mo ngai tutuni, mo polisi, ko nau tau nau whau, e kabineti, po hiwa tone tō mea o ta ofi. Ko hinga na ngā ki mai ai, ai langa whare koloa ko society, ko nau hanga ta ofi ake nau whau, ai ngai polisi o refer ki ai, ke lawa ke ta ofi ake ai ngai ngawe ko ia, pia aule polisi, pia aule tamate afi, pia aule pot ngai mo ui. Na nau hanga rea iuso nau mawhai, ke nau hanga oha, o tamate ia ke foi ngawe ko nai whai. He koe foi ngawe nai whai ko ha ko community vision, ke lava ki ha counter attack e nau ha, e nau campaign ko whai ake pangai pure anga ake ai ha, ake tau hanga implement ngahi ngawe ko tokotoa pe i he iwi o ai, i he iwi o kakai ake ha, ake kau investor toko lahi au pito. Pa kau investors ko ia ko hai, kakai. Uhinga e nai whotua tupe. E ka pau nai kai ke pau si e tupe o hoko e mea ko ini. E i kai ke tau whanonga tato halongoa ape he hai whare tupe ia, e tapa katoa pe i hena, ke lava ke ne hoko ko community vision, ke ne hanga counter attack ke mea kou whai pure angai taimini. Mo sio, ne whai, aki lia se whai mea ulaki, ko e ha,
ko media allies. O fai e au foi mea fa mui ko community ha, ko community vision. Ke lava ki ha ke counter attack ka corrupted leader ko loto aki ai investors for all o i kai ko tu ha pureanga. Aki ai investors for all ko kakai mo nau mafai pe mo nau ngai seniti o maputu keta o taulava faue o i kai ke tau futo kanga tau tokea. O kai tau futo kanga tau tolia pe o mai hatau ina se tanu hala te taula pe tato tanu hala ko fafofonga ko ke nau tanu taula pe tato tanu hala fafofonga ko ke nau tanu tau sua tu kai nau mea ko fai. That's community vision ke lava ke nau hanga o hendola kaya a corruption leader. I'm talking about how to handle a corruption leader. Kung ngai phone ngai te kai ke usio ga fa phone ta ma te ne lava fai me agoni. Why? Because they don't know anything. We don't know future responsibility. They don't know their responsibility now. All they need is just become politician and fa phone fa le ma te na to kiako e por karama ko ni ha phone. Sai. Ko phone faka osi divine on how to handle a corruption leader. Sai. Also pe ko media allies ku ke ha tango tu kilalo ha o tohi lao o media allies ke ha ke na panga mali mo ngawe ko te frauko. Tohi lao fra hu ki fare area. Ko hu ha ke pe ko ke capacity building and monitoring o ka community leaders tohi allow o fra hu ki fare area. Hoko make developing and monitoring community leaders tohi allow o ki na tol ka to ko ya fra hu ki fare area. Hoko make simple technologies I go from a camera mo me tohi lao ke o na mo hata ka nyanga fra pipiki hagi foi camera tu penol te tala mau ke o na mo hata ka nyanga fra pipiki hagi foi camera su ko poi va teneto tohi lao ke ata me yai ka ya hata te nyanga fa ya me pe hoko mai ke community social movement tohi lao ke protect ka kai ka pa de na fa ngai movement ka to go ya tohi lao fi ka at mo ya hoko mai ke social auditing tohi lao social auditing hoko mai ke community vision tohi halau a community visioning. Kapau te mo lava fai he ta uni o se no fili mo toli novema tohi la of how to handle corruption leaders. We will handle it just like that. O fia tu e tonga pe to ilo e tu e tonga ko. O poto no kakai. And right now tau te tu e tonga pe poto kan kakai pe kon poto lau be ya. Lau fa no be ya. O kapai o si ka to foto in a stage of how to handle a corruption leaders and then fa we lao fikau at mo specific category and coding ka to ko ya fa we lao fikau at mo ya os paketoki play your political movement and your politics inside the scope of the law. I'm pretty sure we can handle it. Ka ko winga ko fe la pe va inga clave duati e ko e ko lao wa te piripiri ka ko fai hake o lunga. Koi mea uluaki au toton ke fai koi how to handle a corruption leader. Pea ko hange ko lao ko lele mai tu e ta mana vai la heria. O ko tu ko fai aki whakamama si he ko la he longo ai special hard talk. Pea mo kai ke fie mari ke tala kon ko ke toma fai me tui. Ka ya mea pe ko sa matala tan mutol system science na fa wa ko fo no ko ni ka ke lava ha ki fa fo fonga ya na neongo ni le ho ha mo ne poto he fu mo ne ta to hai mo ne ta to ai ka ke lava ta hai uto teriketi mo ne ka pala ni he ko ya ko na wanga ki na to lo ai murini e nga me ka to ko ngai manuva ka to ko ya ko ya ko tu pe mo ma ha ki me ame pro kala ma ko ya ni ba ko fa ta wanga pete mo mana tu ha ki me asisi ke mo wa ko pa ko tu i mahalo na au nga ke ka fa fale area mo te we ngai nga fa nga we ki fale area o ka pa te mo lava ka ke o ko tala mo nua ke fo nua no fa lu fu mo amanak te mo fili mai ka kai to no neon o ko ke fai no vakiri pe ko hai tonta o te ni pe ko final lise kai ke hala pe final lise a o ke ai pe me ke fale le ia pa ko pa ke fale le ia wi kai pe ke tuku ya ke te fale le ka goia ko ofat ka te mutol no kato ai kropolo
Amo hai pe ne fesi he video ko ni fia au pito ke mo mamatai. Ako ofa ka te mo tol hono katoa. And good evening everyone. Ku mitu taman. Good evening everyone. Bye.